Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, nambe ta ka like Gagash. Loyi nga ta hi link of course. Na the twins. Yeah, imdana makumu of course, how ta khetela hi nsuku. Yeah, so in relation to this vele hi the 9th of February, I'm sure of course if we want a clip like Gagash ri karhi a khawulana na the twins. Kambe the celebration of course ya Ben Wanga the president. However, the 24th of February, we na post yo karhi. Wait, on goes on check. You post the inga okay, I take it. Yeah, I forget one of course. After that, ni compare number touch number and sisters. So after this post, I kuna yung I tsari na thala. Like enough somehow I base screenshot and mo but the screenshot can post Gagash, but somehow land bin screenshot and stuff like that. Of course, however, you have invite them. Number and sisters, as you can see, down. Whatever car of course, the 17, the 27. So go lot down. No to oh yeah, show Thursday. Go lot down. Wow, appreciate Gagash for his great efforts. This at the legends na 2024 anga pixana na munhu this at the legends so post yakona ku hleka Master T general munhu but screenshot ka swa Gagash because munhu delete about somehow la unbin la so I forget one of course yeah 24 February as you can see around the 8 around my 8 afika tsala this post afika tsala ku vekile ta ku ni ya kerekeni ntsena ku nga ngheni swigevenga ni ko so it's on the link hands and the twins are very good. I'm sure of course snippet ka trend because na agyazo I posting and stuff like that so very good again of course yeah agyazo la so yeah the church of course so of course you kumeka Johannesburg and Ferian Hank yeah something like that and of course kareke agyazola yikumeka constant tekerenya one kuma a beating yana shunga maybe shouldn't take 5 minutes because on location yakona I nga exactly la inga kona ku yila ka map mara magako so kareke kona of course yikono as you can see vitra yona leyi harvest ministries as you can see kwana so kuna problem ya hlola va yilungisa na location ya vona because somehow location ya kereke yi lokule yeah veke loka side ra nto why yi lokule ngovu na the original location hlola va zama ko va yilungisa nyana and stuff like that yeah so ndawo kona of course yi va kha yi kumeka kwala as you can see kwala no yeah tani swimshona kwala yi opposite shopo le ra exista shopo le ra khala ku dlaha exist as you can see yeah so as already explained that post in Nyamalarin maybe sure kunga kuna reason you car you va Nyamalarin because inga shona of course va khawulana le so sho vela indirectly so confirming ku la o pretending no bushaka le dry drone le dry inga jivona le palms le vo pretendera and stuff like that. And then of course you can clear Nsuku. Again Nsuku very nominated with others and stuff like that. Like so ngufuna posting wanga itsala la. Langa fa tsala ko Golden Nation our girl is up for eviction as per usual. Tani ntolovelo sho swa ntolovelo tani ntolo tani mi swi tiva ku hi pressa the link tani hi vekele inveni na kwala ka channel mavona mhaka leyiwa n'wina mokwanga mi register vele i swilo swa simple ngopfu very simple mi fika mi scroll ka the page kwala ka the votes ta fika mi kuma Nsuku i unique ngopfu a ya tshami n'wi hupa i mbala xa red mi fika mi pressa Nsuku even then of course mi fika mi tleka register it's basic i tsala mavito hambi wo hemba swiboho i tsala mavito ya straight even la username kwalano i tsala a real number phone ku laveka number phone ya straight a real number phone kwalano i veka la email preferably veka leyo ka yi nga yi teki ngopfu serious
serious hinkwenu na ti-email to ka hi nga teki serious to hi joina swilo maybe na vo ti-website vo Google swilo swa ti-subscription sweswiya hi vekela yo laha and then vekela ti-province year of birth and stuff laha bo wa hemba leswin'wana as long number phone na email swi ri accurate ndla ti-password preferably ho fika tlekala ka I accept terms and conditions ntsena loko ni nga karhatiwi leswin'wana then tleka register then from there va ta senda OTP i swilo swa basic OTP xi message xin'wana xa nambara ni ta fika i xi ba laha then loko i hundza laha ku ta tlhela ku huma I accept terms and conditions again ta fika press xin'wana xibongosana xo fana lexi ta tlhela xi huma i vekela tick there hi swona ntsena ku endleka ku swona ntsena sweswo and stuff like that so already nga register it's a matter you log in but vo tala already details ta va ti ri kona laha i fika log in so bio number phone and password a swi rivali swilo sweswo ngopfu password vele then from there ho vhota leswi nga ka hana explanation ya nchumu ho vhota hi vhotela nsuku ntsena la ka channel a ku na un'wana a vhotela ku munhu un'wana hi laha nsuku ntsena last time ni fike ni byeriwa ku loko no fika ni pressa la xikarhi ka xibokisana lexi na swi kota ku va ni tsala 100 laha ku nga na 1 laha ni vona ku himpela na okay ende mpela ma swo loko hi pressa la swi ka swi hi olovisela hi kota ku ba 100 ya hina hi ku hi fike hi vhotela 100 votes okay you're right ya hi pressa la xikarhi laha hi pressa laha xikarhi ku nga na 1 ivi hi vekela ti-0 timbirhi swi olovisa swilo mara loko swi nga endleka wena a hi ku a ni tivi hi nga pressa plus yeleyo but sweswi new strategy hi pressa laha xikarhi laha ivi hi tsala 100 swi endla ku swilo swi hatla swi va fast hi nga zi ha dya ngopfu nkarhi and stuff like that hi ba 100 and then we vote swi vheta swa swi helerini just like that as you can see ni va ni hetini then from there laha vhevhela ni hi le ka Chrome tanihileswi mi swi tivaku hi pressa tidotsi tinharhu ti nga henhla on top right even then hi ya hansi hi ta fika hi kuma laha u nga tsala ku desktop site hi fika hi n'wi nyika 200 votes vhele hi ta fika hi pfula desktop site as you can see kwalano and then again hi fika hi scrolla hi ya hansi loko se cinci ka desktop ku yi fana na laptop nyana hi tlhe vuya kambe ka yena mara loko ri na laptop yes loko u ri na laptop it's a basic thing i va i login ka laptop na hala fonini swilo swi hambanini vhele ku hala hi nga ze i yisa ka desktop hala fonini loko ri na laptop vhele la ndlela ku because ni vona ku vanhu vo tala lava vona ku la ka channel va kha va tirhisa tifoni ku hi ti-statistics and stuff like that and se ni tirhisa ngopfu foni na mina laha ku endla swilo ku hi va hi ri ka the same line so na ku walowo i fike ni twa the same thing and hala swi olovisa ngopfu ku plus laha yi nga ndle kahle ngopfu hala even then fike i ba 100 laha and then you vote so ni kombela mi nga ndli ti-error laha make sure ku loko u heta ku vota leyi ya tsala la ku you have reached your vote limit for this round and stuff like that hi leswo then loko na number phone timbirhi ku fana na mina a ni suggeste last time ku tirhisa ti-browser timbirhi swi olovisa swilo but if na one browser no problem you can log out hikuva i pressa nhloko ya wena le khoneni le ngani ma swi ku tsala ku DStv ku va na search ivi ku na xinhlokwana laha fike pressa xinhlokwana xa wena laha even then u log out but if na ti-browser timbirhi swilo swa simple ngopfu for lavo maybe va nga na nkarhi wo tlika link hi nga searcha leyi ta on tsala ku Big Brother votes mi ta fika hi huma website ya DStv vhele swi ri basic hi fika hi tlika laha nga tsala ku vote vhele and stuff like that and then from there is the same thing hi repeat the same thing hi ya tlika nsuku vhele hi kota ku va kha hi n'wi votela is the same exact thing sweswi ni le ka browser leyin'wana ya mina of course ya Samsung internet na ku ni endla the same thing ni n'wi votela ni n'wi nyiketa 200 votes vhele to sungula hi n'wi nyika 100 as you can see then hi votini then after here maenana hi yisa ka desktop na yona as you can see desktop site hi cinca loko hi heta ku cinca hi tlhe hi n'wi landza kambe nsuku as you can see hi fika hi n'wi pressa ivi hi tlhe hi n'wi nyika another 100 see hi vota so just like that va ni n'wi nyikete 400 votes so a hi voteni guys it's epic sweswi hi le minkarhi ya le makumu se ndatswana laha mi vona va nominate-wini va hlayini laha hi ku hi se minkarhi ya le makumu se manje se hi fike hi vota before Thursday hi fike hi va hetini a hi voteteleni hi nkarhi wo vota sweswi hi nga yimeli ku nkarhi wun'wana vheti vota sweswi a swi teki 10 minutes swilo leswi wona video ma swo ku yi komini hi leswo loko ri amukeza swi ka va ni ta kombela mi tlika subscribe mi vulavula na Charles Belankulu nuna wa Virginia Hlungwane comrade Virginia Hlungwane va le section A ka Malamulele Ati College Chavana na problem yikulu swinene organization ya mina a yi le ku ni akeleni ka muti yi le ku ni onheleni swinene yi le ku ni onheleni nga siku na nhlekani so a ni kombela ku ri at least laha groupini 2 or 4 or 3 mi kona va fika mi n'wi teka gate-ini ku VJ a hi fambi ka Women's League VJ a fambi conference ni Polokwane mi ya n'wi bukela a tlela the whole fucking weekend vana va mina va sala va kha va hlupheka va lama va le kuleni kahle
hi tshamela ku tenga hi pfinyapfinya na hi marito because of organization ya ANC. So ni kombela ku ri ku nga ha vi na munhu a nga ta fika la ndzi vision ya nhlungwana a mi danisi primary school a gate ya xikolo ku a hi fambi xingwezi ku na yini. Ku nga ha vi na munhu ta fika a n'wi byele ku ri hey coordinator hey a hi fambi a Polokwane ku na conference mi ta n'wi teka. No kombela ku hloniphiwa for ka xipesi xexo n'wi tshikiseni sweswiyani. ANC yi nga famba vision ya xin'wana nga ri kona ni ya famba yi ve kona before a tswariwa yi ve kona before a va ka ti-political activities hi xa ti byela ku ri ku na ANC ku na vo what. So ni kombela ku ri n'we mi ta n'wi ta la gate ya ka vona ni le getini ya xikolo mi n'wi hukapa a bukeriwa the whole weekend ni ri kona kha ni hanya mina a na ha swi lavi loko ku na lava hleta ku insista a ta n'wi teka a nga you can take her by force ku la ku khanya mina but ku n'wi kuma ri teka movha ya wena un'wana na un'wana a yi nge cheki kahle a ni mi threaten a yi nge cheki kahle.